Bešuntše ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC Twi go tšwa ka Auckland Park Studio 10 Johannesburg gomme dihlogo tša tšona ke tše. Removal as Secretary General was that I want to overthrow President Zuma as the president of Mkondo City. Mongwaledipharephare wa peleng wa mokgatlo wa MKP Floyd Shivambu o thomile lesolo ka maikemišetšo a go hloma mokgatlo wo mmuso wa dipolotiki le ge a sa etokolola mokgatlong wo wa rego mopresidente wa ona Jacob Zuma o dukulogile ke dikhwirikgwiri. We have received a positive response from the Department of Public Works here, KSD. I was in Butterworth yesterday. The municipality is also having municipal land ready to move those who were in the river bend. Go hlwelwe go swere tirelo ya segopotšo sa batšwasehlabelo ba mafula ka Mthatha provinceng ya Eastern Cape ge palo ya mahu e hlatlogela go 12. The Iranian nation will not surrender to anyone in the face of imposition. Naga ya Iran le ya Israel di tšwela pele go fošana ka dithuthupi ge ntwa yeo e fetago ka maphelo a batho ba magolo e tsena letšatšing la bošupa. Bešunthobela ditabeng tša Sepedi go SABC 2 le go SABC Lehae ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polaelo ya diatla Mpho Teme. Mongwaledikakaretšo wa peleng wa mokgatlo wa MKP Floyd Shivambu o tsebišitše ka magato ao maikemišetšo a ona e le go hlama mokgatlo o mmuso wa dipolotiki. Shivambu gape o ile a hlaba ka mantšu batho bao ba dikologilego mopresidente wa MKP Jacob Zuma bjalo ka ba kgopo. O latofatša ge go bile le dipego tša maaka ka yena go leka go dira gore a tlogele mokgatlo woo. Floyd Shivambu o latofaditše gore go na le pego ya bofora yeo e filego moetapele wa mokgatlo wa MK le ba taolo gore a tlošwe maemong a gagwe. Mongwaledipharephare wa maloba o tlhaloša gore ga se therešo gore o tlošitšwe maemong a gagwe ka lebaka la ketelo ya gagwe go ya Malawi kerekeng ya Shepherd Bushiri. Removal as Secretary General was that I want to overthrow President Zuma as the president of Mkondo City. That is what I said. Shivambu o tlhaloša gore go na le pego e nngwe ya bofora yeo e šomišitšwe gore go be le tiego go ya ga gagwe parlamenteng. Another fake report was presented which claims to be WhatsApp conversations between me and someone else where I'm reported to be saying that I'm going to use parliament now to take over the party. And I've got money from Stellenbosch who are going to take over the party through parliament. They are taking me closer to where we're going to take power. Go bokamoso bja gagwe dipolotiking, Shivambu le mošitše ka ga mekgatlo yeo e laolwago ka selapa le go buša nnoši a fa mohlala ka Economic Freedom Fighters. If we were to form a political party, let us go to the people of South Africa and ask them if they want to have a political party. We can't form a political party as a group of friends and as few individuals. Shivambu o tla thoma lesolo la ditherišano baetapele ba setšo, sedumedi le batsebalegi ba bangwe ba tla akaretšwa ditherišanong tše. Is there a need to form a political party? That is the first question that we're going to ask. That if yes, what should be the values and principles of that political party? Gomme go potšišo ya rena ya letšatši re rile mongwaledikakaretšo wa peleng wa MKP Floyd Shivambu o re o lesolong la go swara dipoledišano le setšhaba mabapi le go hloma mokgatlo wo mmuso wa dipolotiki le ge go le bjalo ga se nka etokolola ka gare ga mokgatlo wo wa MKP. Ra botša gore na maikutlo a gagwe ke afe temaneng ye. O swaetše bjalo letlakaleng la Facebook go no swana le modifa wa Napiadi o re Floyd Shivambu a no etokolola ka mokgatlong wo wa MKP a kgone go hloma mokgatlo wa gagwe wa dipolotiki le ge e le gore ga ke bone gore o tla o beša wa tuka ka go hloma mokgatlo gabotse a no boela go Julius Malema a yo kgopela tshwarelo. Legasa Patlamollo yena o re Floyd Shivambu o bontšitše bohlale bja gagwe o a bontšha gore o badile ebile e ka ba moetapele wa mmakgonthe wa go theeletša setšhaba. Ge le letlakaleng la X Shoki Magapa o re maikutlo a ka ke a manyami gape taba ya Floyd ke pharela ya taba yena ka se o beši wa tuka ka nnete o tla hloya tšatši leo a hlanogetšego EFF ka lona.
wa mafelelo ke setšhaba Mabinelo yana gore Fletsibampo ke puleng o diragela pele le morago tša go hlama mokgatlo o moswa ke mantlwantlwane ga a sa tshepe a botšiše Bothabo Mbeki. Re lebogile maikutlo a lena ebile re lebotše gore ke maikutlo a lena ga manefelo le lekgotlagašo. Re gatela pele. Tona ya Matlotlo Enoch Godongwana o re mekgatlo ya dipolotiki ya ka mo nageng e swanela ke go thekgwa ka mašeleng go feleletše go tšwa motšhelong wa bašomi. O boletše se letšatšing la mafelelo la seboka sa kopano ya mekgatlo ya dipolotiki yeo e swaretšego ka Durban go la KwaZulu-Natal. Godongwana o rapile batšeakarolo go rerišana ka dipotšišo tša mabapi le tsela ya maleba ya go thekgwa ka mašeleng ga mekgatlo ya dipolotiki le gore thekgo yeo e swanela ke go tšea sebopego sefe. Le ge go le bjalo diphatišišo tša ga bjale go tšwa go Human Sciences Research Council di utolotše ge batšeakarolo ba go feta diperesente tše 70 ba hloka tshepo ka ditsela tšeo mekgatlo ya dipolotiki e thekgwago ka gona ka mašeleng le ka fao seo se ka dirago gore baetapele ba mmušo ba gogwe ka nko. 550 million rand for the law enforcement agents to guarantee free and fair elections. Democracy thrives on continuous debate and a level of playing fields for the contestation of ideas. Transparency is at the heart of political party funding. To make informed choices when voting, voters need to know who is behind the funding of political parties and what agendas they are pursuing. Dikgohlano di kekela pele magareng ga Komishene ya CRL le mokgatlo wa dikereke seo ka ge modulasetulo wa Komishene Thoko Mkhwanazi Gxaluva le molwela ditokelo Sherin Zondi ba letetše gore ba bule molato wa go senya leina kgahlanong le molaodi wa Freedom of Religion South Africa Michael Swain. Komishene le Zondi ba latofatša Swain ka go dira ditshwaetshwayo tša kgobošo ya seriti makaleng a inthanete go bala le ditatofatšo tša gore komishene yeo e nepile go laola ditumelo tša badudi le gore modulasetulo wa yona o ikhotše ka mašeleng a go balela go diranta tše milione o tee fegolana 5 go tšwa go Sherin Zondi Foundation yeo e neilwego thekgo ke National Lotteries Commission. Gape Swain o rweša maikarabelo kgopelong ya ka 2019 ya go hlohleletša mopresidente Cyril Ramaphosa gore a se ke a kgetha Mkhwanazi Gxaluva gape maemong a gagwe a bodulasetulo bja komishene. Bobedi Mkhwanazi le Gxaluva le Zondi ba bolela gore ditatofatšo tše tša maaka di goboša leina la bona le gore tsela e kaone ya go di arabela ke go tšea magato a semolao. Michael Swain ga se a hwetšagala go ntšha sa mafahleng a gagwe. We need to send a very, very strong message to all people who are trying to run away from being held accountable as religious leaders, that insults will not go far, not anymore, not today, not tomorrow, not any time. We are not taking insults anymore. We will do what needs to be done. I've never received any funding from anyone to do anything. Izimvo was gracious enough to donate to the Sheryl Zondi Foundation, and they donated T-shirts, they donated standing banners, and a gazebo, if if that's what it's called. Tona ya tša temo John Steenhuisen o gore karolo ya mathomo ya meento go tšwa nageng ya Botswana yeo e nepilego go lwantšhana le bolwetši bja tlhako le molomo e tla hlabelwa go thoma bekeng yeo e tlago morago ga go phulega ga bolwetši bjo go rometšwe meento ya go balelwa go 100,000 ka mono nageng. Se hlotše go hlatloga ga theko ya nama e khubedu le kiletšo ya diromelwa ntle. Steenhuisen o ya bolela poledišanong tša mathomo tša go ralala le naga tša mabapi le merero ya temo le batšeakarolo go akaretša le baithuti ba ka Stellenbosch. We've got a second batch on order with the Botswana Vaccine Institute, so those will come in as well. We're going to start in Gauteng and KwaZulu-Natal, particularly in the disease management area in KwaZulu-Natal, and of course at some of the feedlots in Gauteng, so that we can start ensuring that the food security and the price of food is not affected, and getting those feedlots and abattoirs back up as quickly as possible.
re sa buša re le amogela mmuši wa province ya Eastern Cape o hloloso re tirelo ya segopotšo go gopola batswasehlabelo ba mafula morago ga go hlokofala ga batho ba masome senyane pedi ge e sa le province e temogela dipula tše maatla tšeo di amilwego kudu tikologo ya Mthatha. Tirelo ye ya segopotšo be swaretše ka kholetšheng ya King Sabatha Talenjebo ka Mthatha fao maikutlo a bego a ile godimo. Tonakgolo yeo e gamago ya Lefisha ka Eastern Cape Mlungisi Mvoko yo a bego a etile pele tirelo ya thapelo o boletše gore masetlapelo a bjalo ka a ga a swanela go šomišwa bjalo ka sekema sa go ikhumiša. Mvoko o tlaleditše ka la gore ke nnete gore phetogo ya leratadima e gona gomme mafula a ka Mthatha ke ditlamorago tša gona. Mafula a tlogetše batho ba diketekete ba hudušitšwe mo le badudi ba bangwe ba sa timeletše. Mafapa a mmalwa a diprovince le a bosetšhaba a gare go etela mafelo a a amilwego gampe le go fa batswasehlabelo ba mafula kimollo. We have received a positive response from the Department of Public Works here at KSD. I was in Patawet yesterday. The municipality is also having municipal land ready to move those who were in the river bend into an area. We are forcing with all we can to jump the step of TRUs, which are temporary residential units. The numbers are unfortunately still increasing. And we will update you with official figures as the day continues. Yesterday we reported 91 as an official figure, but late the search and rescue team indicated, and we've seen the body that was found of a little girl. And now the death toll is about 92. Go goroga ga sehlopha sa bohlano sa lebotho la sešole sa Afrika Borwa go tšwa ka nageng ya DRC lesolong leo le hlamilego ke SADC la go hlola khutšo go diegišitšwe. Sehlopha seo go be go letetše gore se gorogwe ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja Pram Fisher ka Bloemfontein Free State go tšwa ka Tanzania le hono. Le ge go bile le go diegišwa ga bona go letetše gore ba ka kotama ka sebong sa sešole sa Waterkloof le ge nako yeo e se ya netefatšwa. Mašolo ao a be a rometšwe ka nageng ya DRC ke SADC lesolong la go hlola khutšo ka nageng yeo ge e sa le ba bušwa ka dikgaokgao go tloga nageng ya Tanzania. Go tlišwa ga bona ka mononageng go latela kwano yeo e bile go gona ya go gogela morago mabotho a sešole a dinaga di šele ka nageng ya DRC go dumelela ditherišano tša go hlola khutšo di tšwela pele. Ntwa ya pheta ya Thakga ya setšhaba sa Balobedu ka provinseng ya Limpopo e ya go theeletšwa pele ga kgorotsheko kgolo ya Pretoria gausinyana. Seo ka ge lekgotla la mošate wa motšatši le utolotše gore kantoro ya mopresidente le ba kgoro ya pušotirišano le merero ya magoši ba boletše ka maikemišetšo a go ganana le kgopelo ya bona ya go ganetšana le sephetho sa go hlatha kgošigatšana masalanabo motšatši bjalo ka motho wa maleba go tsorama setulo sa bogoši. Lekgotla le nyaka gore kgošana le kukela motšatši e be yena a tšeago setulo sa bogoši. Ntwa ya semolago ya pako ya setulo sa bogoši bja Balobedu e gagabile go tloga ka 2020. Setulo ga se sa tsorangwa ga e sa le kgošigadi ya botshelela Mmakobo motšatši a tlhokagala ka 2005. Maemo a bogoši bjo a ile a lemogwa ka 2015. Mo nakong yeo kgaetšedi ya Mmakobo e le go Mpapatla motšatši o ile a kgethwa bjalo ka kgoši ya motšwaoswere. E fela ngwagola ka Manthole mopresidente o ile a tsebagatša kgošigatšana bjalo ka yo a nago le maloka a o tsorama setulo seo. Lekgotla la ntlo ya bogoši bja Balobedu le ile la tlhotlha sephetho seo. Lekgotla le le re le amogetše lengwalo go tšwa go mopresidente ka maikemišetšo a bona a go ganetša sephetho sa gago. The president has responded or he is going to war. He is opposing. And even before he could write, with the correspondence from our lawyers, because these people are slow in decision making, we are applying for the date.
lekgotla le tiišetša gore le tla tswela pele go lwa ya letsego kgaoga go fitlhela kgoši ye mpšha e tsorama setulo sa bogoši. Now to me it is in the blood. Let them chakatancha me if they think they want to do so. But it is no retreat, no surrender. Go le bjalo lekgotla la bogoši bja Balobedu le ka se tlhotlhe sephetho sa go fega ga dikoma morago ga sephetho seo se tšerego ke komiti ya porofense ya dikoma. Se se tla morago ga gore kgoši Gatšana a gatelele gore setšo sa bona se thulana le go ntšhwa ga dikoma ka ngwaga o swarago modiro wa tlhomamišo. Ga se wa hlaka ga eba sephetho seo se letetšego sa kgorotsheko se tla diriša moletlo wa go bewa ga kgoši Gatšana Masalanabo setulong sa bogoši ka lewedi. We spent sleepless nights. Badudi ba Sannieshof ka North West ba re ba lapišitšwe ke go phela ka tlase ga maemo ao a sa dišego di wela a kelela tšhila yeo e elelago ka dintlong tša bona le mebileng. Ba re seo se ba hlobaetšago le go feta ke gore e setše le mengwaga e 20 ba itemogela diphišamare tše mola ba sa hwetše dikarabo tša maleba go tšwa go bahlankedi. Ditikologo tše mmalwa go bala agisanang Pelindaba le toropo ya Sannieshof ke tšeo di amilwego kudu ka ge ditanka tša go sepetša kelela tšhila e le tša kgale ebile di sa šome gabotse. Mathata a sa bolong go nna teng a kgelelo leso mo Sannieshof le mafelo a mabapi a tsweletse go iphetola matshwenyego le matshosetsi go boitekanelo jwa baagi. Kuo Swanepoel a re metsi a kgelelo leso a tlala ka lelapa la gagwe le go ba sulafaletsa go nna fao. Personally, I can't enter my driveway because the sewer is laying in the street. And due to that, my vehicle's tires are always dirty. It smells. And if people visit me, they complain about the smell. Moagi yo mongwe a re dingongorego tsa bona kwa masepaleng di a tlhokomologiwa. Gape re badiri ba masepala ba batla pipa molomo go ba thusa go rarabolola bothata bono. I really think the municipality from their side and what I can see as a resident that they do not want to work. Because if there's a complaint, it's not only 1 or 2 or 3 complaints, it's 5, 6, 7 complaints before anything get done. Go feta monkgo le leswe, baagi ba re kotsi e kgolo ke go amega ga boitekanelo jwa bone. Thata ke mafatla. Ke dula ke na le mafatla flu. Feletsa ke na le ke gotlola ke tshwere ke sefuba. Ya ka ke bua na ke na le ngwana wa tennis. Sale a tshungwa ke kganya mokolo ana le 6 months ko dipetleleng ba mplela gore ke distinct ya sewage. Bangwe ba batla gore go tsebe kgato ka bonako. It is no more good enough to tell us we have to wait for a truck. We want a waterborne reticulation system and a working wastewater treatment plant that is fully functional. Masepala wa Sidika wa ngaka modiri molema le masepala wa selegae wa Tswaing ga ba ise ba tsibogele kopo ya SABC gore ba tshwaele mo morerong ono. Tsholofelo Mogami, SABC News, Sannieshof. Re sa le amogela naga ya Iran le ya Israel di tšwela pele go fošana ka mesebo ya dipomo tša lefaufaung seo ka ge ntwa e tsene letšatšing la bošupa go tloga mola e thomago bekeng ya go feta Iran e thakgotše mesebo ya lefaufaung ye 400 le di-drone tše sekete go ya nageng ya Israel. Mo le karolo le lengwe Israel e fedišitše sehlopha sa maemo a godimo sa sešole sa Iran le go senya lefelo la bona la tšweletšo ya nuclear. Ditlhaselo tšeo di fetile ka maphelo a batho ba mmalwa go tšwa dinageng tšeo ka bobedi le ge go le bjalo ga se go hlaka gabotse ge ba naga ya United States e tla tsena seemo seo ka bogare. Dimisaele tsa naga ya Iran di iteile mafelo a le mmalwa go ralala Israel ka Labone go akaretsa bookelo jwa toropokgolo ya Beersheba le go bolaya batho ba le 25. Mme masole a Israel le one a tlhagisitse gore ba iteile lefelo le go diriwang dibetsa tsa nuclear kwa toropokgolo ya Natanz kwa Iran. Ga go bona le fa kagiso e le selo se se bonolo jaaka moeteledipele wa Iran a ganetse taelo ya mopresidente wa America Donald Trump gore ba inele. The Iranian nation stands firm against the imposed war as it has stood so far and stands firm against the imposed peace. The Iranian nation will not surrender to anyone
in the face of imposition. Trump a re ga a ise a tseye tshwetso ya gore America e tla tsenelela. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, you know, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. Baagi ba America ba netse ka maikutlo a bone. It's going to probably cause a recession. It might cause inflation. It would not be, anything like this would not be good. I know someone who is currently there, and every day you don't know if you're going to get a call that they're going to be hurt or injured, or the worst case is that they pass away. Tsepamo ya dinaga tseno tse pedi e bakile matshwenyego a gore dinaga tse di matla tseo di itsegeng jaaka di world powers di ka nna di a tsereganya le gore e ka nna ya baka ditshenyegelo tse di tseneletseng kwa Middle East jaaka ntwa ya Gaza e santse e tsweletse. Bjale re boneng ka boripana gore mebaraka ya di-share e hlole eme bjang ge GSE e tswalela pejana e reng ya bohlano. Ranta e fokotse ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya di-share ka kakaretšo GSE le yona e hlolele fase. Theko ya di-Russia e fokotse ntle fela le ya oli ye tala. Ba gešo di fella mo go pelano ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokaganyo bjale ka Facebook, X le YouTube ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lofa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC Legae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka kgaetšedi Mashibe Kganyana gabotse. Mogedi wa SABC 2 ke rata go dumešha le go amogela bošegong bo a re lebeleleng tša kakanyo bosodi re tswaretse eng ga re lebelela gona fase go la Motsekapa go bonagala go tla be gona le gona tša dipula ka diperesente tše 30 re ya gona godimo go la KwaZulu-Natal go pipile maru bogareng gona ga go tla be go ntse go na le dikgonagalo tša moya upea go tla be go phodile re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gona ka Motsekapa go bonagala go tla be le kgonagalo tša dipula ebile go tla be go na le moya e fokang dipula ka diperesente tše 60 go pipile maru go tsenelela gona go la Gqeberha re tšwela pele jwale le tšona ba kakanyo ya boso re lebelela go sasa re lebelela bošegong bo le gona re lebelela gore go tla be go na le moya e matla e tla be e fokang ka lewatle go tloga gona go la Western Cape go ya gona godimo go la Gqeberha re lebelela jwale ba re lemoša gore le gona gore go sasa meboba ya ele e tla be e le e matla ka mabopong a lewatle go ya godimo gona go la Gqeberha re lebelela dikarolong tše dingwe fase go la Gqeberha go tla be go na le moya e tonyang go tla be go tonya kudu-kudu re lebelela tša kakanyo ya bosego go tloga go sasa re lebelela gona go la Gauteng go sasa re lebelela godimo Pretoria, Broncosport le gona Johannesburg bogareng ba naga letšatši le tla be le tšwele ka bile go gabotse ka re lebelela gona le Vereeniging go tla be go ruthetše ka tše 20 re lebelela jwale go la Limpopo go sasa re lebelela wena o le Mosina Thohoyandou le Phala Boroka tše 30 go tla be go ntše go fiša le Phala le Polokwane re lebelela gona Buckersfort ga Sekhukhune Diphagane Mashabela le gona o tla be le gona ga Mathabata go tla be go ntše go ruthetše re lebelela jwale Mpumalanga re lebelela wena o le Sekhukhune go tla be go fiša ka tše 30 tee re lebelela Emalahleni Mbalenhle go tla be go ruthetše go le 20 re tšwela pele jwale le tšona go la KwaZulu-Natal go sasa re lebelela Ulundi, Richards Bay le wena o leng Vryheid go tla be go ruthetše letšatši le tšwele opea go tla tonya ka meso re tšwela pele le tšona go la Eastern Cape re lebelela jwalo re lebelela Maletswae go tla be go tonya e le ka tlase go 3 go ya go le 10 re lebelela go tše dingwe jwalo dikarolo tše dintša nyang Gqeberha le gona go tla be go ntše go ruthetše opea bogareng ba naga go tla be go pipile maru ge re lebelela jwalo gona go la Western Cape go la go sasa go tla be go pipile maru bogareng ba naga ebile go tonya wena o leng ka tšhogetše go tla be go ntše go tonya dikarolo tše dintši tša naga go tla be go ntše go tonya ga mmogo le gona Cape Town go le 14 re lebelela go provinceng ya rena ya Northern Cape go sasa re lebelela Kurumane le gona go tla be go ntše go tonya dikarolo tše dintši tša naga Calvinia le Sutherland go tla be go ntše go tonya go 5 go ya go le 10 re lebelela go provinceng ya Freestata go la go sasa re lebelela wena o leng Sasolburg le wena o leng Bloemfontein le Wepener go tla be go tonya go le 3 go ya go le 14 re lebelela go provinceng ya North West go la go sasa go bonagala le gona Mafikeng le Botaung go tla be go ntše go tonya e le go 3 go ya go 20 mogedi wa SABC 2 ke lebogile nako e lebeleng ka dimileng yona go tša go nna setlogolo sa kganyago ke re ga e be boroko.